Rukerera Fdnb na FARDC bakomeje operation bari gukoresha indege za kajugujugu, barakoresha kandi n'ikoranabuhanga rya drone mu kugenzura ibice bitandukanye gipimo Marundi na Rugezi. No operation nini ya gisirikare igamije kwagura ibirindiro no gusubiza ubutegetsi bwa leta mu bice bitandukanye. Bari gukoresha kandi ibitero byo mu kirere n'intwaro zirasa kure ibizwi nka long range artillery systems. Ni mu gihe kandi bijyana na defensive lines zatwirwaneho nazo zikomeje kugenda zagurwa mu rwego rwa ground asset unity. Umwe muri twirwaneho undercover wacu ati twe cyo tugamije no kurengera imiryango yacu, turarwanira kubaho, tumaze igihe kinini tubona imiryango yacu yicwa. Icyo tugamije ni ukugira ngo duhagarike ibi bikorwa bitubangamira. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko Rugezi ingabo zatwirwaneho zashoboye guhagarika ibitero bikomeye maze zisubiza inyuma coalition FARDC. Ni mu gihe kandi nyuma y'uko FARDC subi inyuma iri kurashisha mortier, mitrailleuse à rudre, roquette na tir d'artillerie indirecte. Nk'uko bigaragara ni muze turabe page ikomeye y'ibiri gukorwa ku mirongo y'imbere y'urugamba ku wa mbere kwigenekerezo rya 9 Ruhuhuma 2026. Turebe ibijyanye na mobile defense, tactical retreat, counter offensive strike ndetse na flanking maneuvers ziri gukorwa na buri ruhande. Turaza kandi kureba ibijyanye na systeme za defense anti-aérienne twirwanaho na M23 batangiye kugeza mu Minembwe. Byose rero biri gukorwa bituma mu rwego rwo kugira ngo birinde bombardement squadique. Nk'uko bigaragara turaza kureba ibijyanye na temporary forward operating bases, turebe iri kugenda biba. Ni muse tubane kuri page tureba akantu ku kandi y'ibizindutse bikorwa mu bice bitandukanye. Mu Rukerera rwa Karo uyu munsi imirwano ikaze yongeye kwaduka mu misozi ihana imbibi ituwe n'abanyamurenge mu bice bya Kipimo, Marunde, Rugezi. Ayuro ry'ingabo za leta ya Kinshasa rifatanyije n'ingabo za leta ya Gitega ryatangije operation nini ya gisirikare igamije kwagura ibirindiro no gusubiza inyuma imitwe yitwaje intwari barwanya. Amakuru yo guturuka mu nzego zitandukanye z'umutekano aravuga kandi aramya ko iyo operation yatangijwe mu masaha ya kare ya mu gitondo hifashwe ibitero byo mu kirere, intwaro zirasa kure, long range artillery systems, drone za reconnaissance ndetse na za drone za kamikazi mu rwego rwo guhungabanya imirongo y'umwanzi, defensive lines yatwirwanaho ndetse no kwica intege mbere yo kohereza ingabo kuzo ku butaka mu bice bitandukanye. Aho bitangazwa ko unity nyinshi za ground assets za twirwaneho zikomeje kwitegura kandi zikomeje kugera mu bice bitandukanye. Kuko bigaragara aha hose muri Gipimo, Marunde, Rugezi ingabo zatwirwaneho zashoboye guhagarika ibitero bikomeye zisubiza umwanzi nyuma y'imirwano ikaze irakomeje. Aho impande zombi ziri gukoresha intwaro ziremereye zirimo mortier, mitrailleuse, rudre, roquette, anti-artillerie indirecte n'ibindi bitandukanye. Amakuru ava ku mirongo y'imbere y'urugamba frontline aravuga ko twirwanaho yakize mu bikorwa amayeri ya gisirikare arimo mobile defense, tactical retreat, counter offensive strike ndetse na flanking maneuvers, bigafasha rero gusenya umugambi wo gufasha ibindi bice. Kugeza ku gice cya Poezero haraye ibitero bikomeye byifashiwemo drone z'intambara, aho rero ihuriro rya FARDC na Fdnb ryagerageje gusenya ibirindiro bikomeye byatwirwaneho. Gusa amakuru yemeza ko systeme za defense anti-aérienne zatangiye gushyira mu bikorwa, bigatuma rero drone nyinshi zigwa ndetse bimwe zikagorwa no gukomeza. Biro bikaba byahise bituma ihuriro rihindura umuvuno rikoresha bombardement squadique n'ibitero bizato NATO mu rwego rwo gukomeza guhungabanya imirongo yatwirwaneho. Ni mu gihe kandi andi makuru ari guturuka yitwa Nyaruhinga ibikorwa bya gisirikare birakomeje. Amakuru agera kuri radio Murage aravuga ko yitwa Nyaruhinga hagabwe igitero cy'ijoro ihuriro rya FARDC na Fdnb rikabasha kuhagera rikahakambika rikanashyiraho ibirindiro by'agateganyo temporary
temporary forward operating basis mu rwego rwo gutegura ibindi bitero bizo kwagura gace bagenzura. Mu Rukerera ihuriro AFC M23 ryatangije operation kwihorera nyuma y'ibitero by'indege zagabwe mu minsi ishize. Iyo operation igamije kugabanya ibikorwa by'ibirindiro bya FARDC, gusenya ibikorwa remezo by'igisirikare, guca intege ubushobozi bw'ikirere no ku ruhande rwa leta nuko bihagaze. Amakuru ava mu nzego z'umutekano undercover, M23 yatangiye gushyira mu bikorwa installation y'ikoranabuhanga rihanura indege rishingiye kuri système de défense antiaérienne mobile, radar tactique électronique warfare ndetse na moyen de barrage bigamije gukumira no guhungabanya imikorere y'indege z'intambara n'iza reconnaissance za FARDC. Mu rwego rwo guhangana n'ubushobozi bw'ikirere FARDC, M23 iri gukoresha amayeri arimo camouflage avancé, dispersion des unités mobile rapide, distribution tactique ndetse na guerre anti-aérienne, aho ibikoresho byo kurasa mu kirere bihora bibyimurwa kugira ngo bitamenyekana aho bihagaze. Aya mayeri akaba agamije kugabanya ubushobozi bwa FARDC bwo gukoresha indege mu bitero byo mu kirere, bigaye mu M23 umwanya wo kongera kwiyubaka no gutegura ibitero byo ku butaka bifite ingufu. Muri rusange operation ziri gukomeza muri Rukera rwo kuwa mbere, aho impande zombi ziri mu mwuka wa high intensity conflict zirakoresha ingufu zose ku rwego rwo kugenzura ibice bifite akamaro ka gisirikare kandi mu buryo buri strategique. Abasasanguzi b'intambara bavuga ko imirwano iri kwinjira mu cyiciro cy'intambara y'ikoranabuhanga n'amayeri yo mu kirere, aho drone système antiaérienne, reconnaissance électronique n'intwaro zirasa kure biri gufata umwanya munini mu guhindura isura y'urugamba. Icyakora raracyari impungenge ku mutekano w'abasivili kuko imana myinshi irimo kugwamo ibisasu n'amasasu bigatuma abaturage benshi bava mu byo bagahungira mu bice bitarafatwa. Undercover ziratubwira ko urugamba rwo bamaze kurwitegura. Muri FARDC bati ntabwo tuzatuma muri bino bice bya Minembwe hakomeza kugaragara ubuyobozi bwa M23, ntabwo tuzemera, tuzakomeza kurwana. Ni mugerera bo muri twirwana bavuga ko biteguye. Roko Informa waratubwira ko nyuma yaho n'ubundi ku munsi w'ejo FARDC yahuye n'ubuva gusenya mu bice byo kwa Murima, aho bari bazanye ibikoresho byo kuzamura muri no misozi y'ubundi ya Twezero kugira ngo nabyita nk'umusaza. Yego, birangira muri aka gace ko kwa Murima babamburemo ibikoresho bari bazanye, banabatwara n'imodoka yari izanye abo bantu n'ibyo bikoresho bitwarwa na koalisiyo bahanganye. yego, ariko icyo nakubwira cyo ejo n'ubundi imirwano yari yiriwe iri muri za Marimba, za Kiziba na za Gishegwe, ariko magingaya urabona ko imirwano yahinduye isura. Ubu tuvugana yego, imirwano iri mu marembo yego, ya Rugezi. yego, hano n'ubundi ubuzamuka usa nkaho waciye aho bita Ruziba. Aha rero n'imirwano ikomeye iri ndetse no mu marembo ya Twezero. ni nk'igiki cyahindutse kugeza ubu bwana Safari, ukurikije uko mbere operation zakorwaga kugeza ubu ni igiki cyamaze guhinduka? Ikintu cyahindutse kigaragara ni neza na plan strategique kubona Fdnb na FARDC bari gukora. Ndabona ko batakaga baturutse mu duce n'ubundi ubona dusa nkaho twegereye abaturage, ariko ubona ko noneho batangiye kwataka baturuka mu bice n'ubundi bisa nkaho byegereye amashyamba, nyine bashaka kwinjiraho n'ubundi uwo bahanganye aherereye. Ubundi batagaga bashaka kwinjirira nyine mu bice birimo abaturage benshi, ariko urabona ko n'ubundi hari icyahindutse nyuma y'uko bamaze kuvumbura ko n'ubundi NON-RESPONSABILITÉ noneho ikomeza yavansa isa n'ijya muri biriya bice nyine byo bya Rugezi kugira ngo ikure kariya gace. Urabona iriya main road n'ubundi birasa nkaho bashaka ko ariho bakwatekera kugira ngo base nkaho bahafata nyine kugira ngo bajye babona uko bazamuka baturikiza ibogobogo bitabagoye, kuko ano marembo ya Rugezi n'ubundi urabona ko ari mu nzira n'ubundi y'aho bakora deployment, ari nabyo byababayeho. Urumva ko habaye guhindura umuvuno
no kuba bagira bafata kariya gace nyine kugira ngo badaye babasubiza inyuma biborohere kuba abajya babona uko bazana ibikoresho byabo. Yego, kugeza ubu Tanganyika bihagaze gute mu mazi indani? Nakubwira ko Tanganyika AFC yashyize ku murongo nta kibazo na kimwe kihari hose. Ikiyaga cya Tanganyika nicyo mvuga. Ndikukubwira AFC yahashyize ku murongo gute kandi itagenzura Uvira? Kuyashyira ku murongo nta kundi, hari bino bice n'ubundi nakubwiye kuri axe ya Tanganyika Mbaraga. Yego. N'ubundi AFC isa nkaho ariyo ihakontorora. Yego. Aho nakubwira yuko kuva n'ubundi bagenda bamenasa amato y'Abatanzaniya ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye, nakubwira yuko nta bwato bwa gisirikare bugicaracara muri ino Tanganyika, ndetse ubona yuko ibintu byahindishira muri Tanganyika. Nakubwiye yuko deployment bagindaya ziri gukorwa n'indege kuko ibikoresho biraturuka Karemi. Abari kuri kote y'u Burundi barabona ibikoresho byambutse ku mupaka wa Gatumba, ndetse n'uwakavindira bigaragaza ko Fdnb na FARDC bari gukontorora ino mupaka, kubera ko imirwano irakomeye nubwo tuvuga n'inenga, ariko nakubwira ko muri Sange imirwano ikomeye ku rwego rwo hejuru. Yego, duhido n'ibitorero z'ibidasanzwe cyangwa udushya turi kurangiza operation. Operation ubundi urabona yuko habayeho guhindura uburyo ki hakorerwa n'ibikoresho ndetse no kuba badeployinga ibintu bimwe na bimwe, aho nyuma yaho n'ubundi bafunze ikireremo ndetse bakabona ko bashobora kubangamirwa, ariko wenda nakubwira ko amagingo uyu munsi nimugoroba bagerageje gukoresha indege zaturutse za Karemi zikaza kurumba, ariko biramba ko byari bizanye umusaga kuko muri ziriya nzira z'amazi, kuko uziko iyo bazanye umusaga w'ibikoresho byambukira byo nyine ku cyambu cya Mbaraga. Rero ko Mbaraga itizewe bakoresheje indege, bivuga ko ndetse benshi bari batangiye ko zibarasaho, urwikango rwabaye rwinshi magingaya ntabwo ziri kuboneka, ariko bivuga ko n'ubundi ari zari zizanye umusaga nyuma yaho babuze uburyo ki bakoresha inzira n'ubundi z'ubutaka kugira ngo bazane ibikoresho mu kuza gusayidira aba basirikare n'ubundi bari muri ibi bice byo mu gice cya Prezo, aho imirwano ikomeye. Ni mu gihe kandi n'ubundi deployment zijyana ibikoresho mu Uvira ndetse no muri kote y'u Burundi za Cibitoke, mubwira ko imirwano ho irimbanije, ubona ko Sange yabaye iseyaniro. Abenshi ntabwo bazi imirwano iri kuhabera, ariko nakubwira ko muri ibi bice bari kuri fokasi yo kuba abasenya cyane ino minara, bivuga ko yubatse ihuza iyi AFC, ndetse binavuga ko ari naho abacashuro bafashwe bari. Urumva ko wenda ari ikibazo wenda cyo kugira ngo babe barwana abana ku bacashuro AFC yerutse gufata, babe wenda abana bakuburayo n'ubundi deployment ijyana ibikoresho n'abasirikare biva Karemi bikava ku cyambu cya Rumonge, bagahita babikubita imodoka n'ibindi bikagenda bigatuma nyine bagenda babigeza ku bantu bakomeje kotsa igitutu AFC muri no kote y'imirwano nyine hano za Sange na za Rumengo. Urumva rero ni ubwo buryo ni umuvuno aba Fdnb na FARDC bakomeje gukora kugira ngo barebe uburyo ki basubiza inyuma umwanzi. Imbaraga aho byifashe gute kugeza ubu, havugwa nayahe bijyanye na operation zimaze iminsi zihavugwa? Magingo yabivuga ko Mbaraga n'ubundi ishaka kubiri mu biganza bya AFC, kuko umutekano ho uratuje, ndetse nakuza ko nta bintu bicaracara muri hano hafi n'umujyi wa Mbaraga,
abenshi batangiye bawugenzura gute kandi hari FARDC hari ndetse ifite akantu gato cyane nakubwira ko ibice byose biri hafi na Mbaraga byose biri mu maboko ya AVIS kuko nakubwira ko impamvu ndi kukubwira ibi ni uko nta bwato bwemerewe gucaracara mu mugezi kuva muri biriya bice bya Makobara uteganye umanuka ukagera i Mbaraga nta bwato bwemerewe kuba bwacaracaramo impamvu mvuga ko AVIS ariyo ishaka kubishwe n'ubugenzuzi bungana nka 90% nuko nta bwato bugomba gutaracara nta kintu na kimwe kigomba gutaracara mu mazi ubona yuko yubatsemo ubwirinzi bukomeye cyane niyo mpamvu nshimira wumvira ko bari kuhakontora agace bafite n'agace n'ubundi isaha ku isaha ko gashaka kwakwa babishatse ababaye AVIS. Yego reka dukomeze page y'amakuru yacu noneho tujye ku ngingo ikomeye ijyanye no kuba FBI igiye kuza gukora iperereza cyangwa se yanatangiye gukora iperereza kuri coup d'etat yafuze Kinshasa ubwo turagaruka kutujyana ku zindi akisi nawe utubwira ibizaho. Urwego rw'ubugenzacyaha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI ruri gukora iperereza kwigerageza ryo guhirika ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryabaye muri 2024 mu gitondo cyo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu 2024 abitwaje intwaro bari bayobowe n'umunyekongo ufite ubwene igihugu bwa Amerika Christian Malanga bateye ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaza ko bakoye Perezida Kisekedi ku butegetsi bateye kandi ngo z'abayobozi bo muri Kongo barimo n'uwahoze ari Minisitiri w'Ubukongo Vital Kamerhe bica bamwe mu barindaga urugo rwe bagera no ku rwari urwa Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba Gombo abasirikare barinda Kisekedi bahanganye bikomeye n'abantu ku biro z'umukuru w'igihugu bica Malanga bata muri yomba abandi benshi barimo n'umuhungu we Malanga witwa Marcel n'abandi bafite ubwene igihugu bw'abanyamerika harimo Thierry Thompson Benjamin Zerman Paron ndetse na Jason Peter abafatiwe ku biro by'umukuru w'igihugu ubakatiwe igihano cy'urupfu ariko ku bafite ubwene igihugu bwa Amerika habayeho ibiganiro Leta ya Kongo ibohereza i Washington mu kwezi kwa kane kwa 2025 kugira ngo bakurikiranwe n'igihugu bakomokamo. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga Minisiteri y'ubutabera ya Amerika yatangaje ko ibakurikiranyeho umugambi wo gushagurika gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba gukoresha intwaro zangiza byinshi kugaba ibitero ku bikorwa remezo bya leta umugambi wo kwica cyangwa se gushimuta. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI imaze gutangaza ko mbere y'uko urubanza rwaba ruzabera muri leta ya Ottawa muri leta ya Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatatu kwa 2026 aribwo ruzatangira abakozi babiri ba FBI bageze Kinshasa kwikorera iperereza kuzaha aba banyamerika bakurikiranweho no gusuzuma ibyangiritse ubwo coup d'etat yageragezwaga mu biteganyijwe ko aba ba FBI bazabaza harimo abo mu nzego zose zagize uruhare muri dosiye y'iyi coup d'etat barimo abashinzwe iperereza abashinjacyaha abanyamategeko bunganiye abahamijwe ibyaha ndetse n'abacamanza. Bwana Safari rero nuko bihagaze ibyidosiye ndagira ngo noneho tujyane kuri action mu majyaruguru naho tubwire ho bihagaze gute koma la situation muri Nord Kivu. Nord Kivu n'ubundi ni ibitero bigaragaza ko wenda FARDC cyangwa abafiyanganye na AVIS bashaka kuba bahari ariko bidakangaje ku rwego rwo hejuru kuko n'ubundi ntabwo biva mu duce kimwe na kimwe bivuga ko n'ubundi ari uburyo kugira ngo bagaragaze ko isaha ku isaha habayeho kurangara ari uburyo nyine bwo kuba basa naho baba bashaka kwibutsa ko AFC nubwo bari kubishora abasirikare benshi muri biriya bice byo muri Sud Kivu nabo bahari kugira ngo barebe uburyo ki bagabanya abasirikare cyangwa umubare w'abasirikare bari koherezwa muri Sud Kivu ubwo ni uburyo bwo kugira ngo barebere hamwe y'uburyo ki nyine basa naho babereka ko intege zigomba gucika gusa n'ubundi bigaragaza neza ko nyuma y'aho n'ubundi
umugaba mukuru wungirije w'ingabo za FARDC aho yinjiriye bya Rubero ahantu mu mujyi wa Beni urabona ko ari ibintu yashyize ku murongo amubwira yuko aherutse kuba igikorwa gikomeye cyane cyakozwe na AFC nakubwira yuko umudepite yabasuye mu mahano za Kisangani ku kibuga cy'indege cya Bangkok International Airport umudepite amadepite babita intumwa za rubanda profeseri Patrick Matata azwi no ku rindi zina bita Makaramba nawe yari yaje muri bino bice aje guhumuriza abaturage aho amwenda yari kumwe na guverineri wa kiriya gice cya Kisangani aho n'ubundi bivugwa ko n'uwo musirikare yari ariyo bivuga ko nyine ashobora kuba nyine yaraje kuba yahagarika ibitero by'ubwoba bari bafite ko bashobora guhita bajya Kisangani n'amaguru baciye muri biriya bice urumva ibyo bitero biri kuba muri utu duce twa Warikare na za Rucuro ni uburyo bwo kugaragaza ko bahari nyine aho n'ubundi iyi nama yabahuje Burundi yari yitabiriwe n'uyu mudepite ndetse n'uyu guverineri wa Kisangani nari Kisangani ni iriya copo iriya ntara ya copo ariko byabereye nyine Kisangani uwo bita Poli Rondigariya aho bahumurije abaturage ndetse bivuga ko n'uwo musirikare yaje mu buryo bw'ibanga ubona ko hari ibintu bikomeje kugenda bihinduka mu bikomeje kugenda bigaragarira buri wese muri bino bice aho icyizere cyari cyatakaye ndetse bamwe mu baturage muri biriya bice bya Kisangani regereye aho ikibuga cy'indege kiri bari batangiye gufatwa mu cyo bashaka guhunga ariko urabona ko uyu musirikare n'ubundi akomeje gutegura amaoperasiyo yo gusa nkaho agaragaza ndetse ntagakanganye ariko magingo aya urabona ko yatumye habaho gukanguka kwa AFC ndetse na deployment zirakorwa mu bice bigiye bitandukanye urumva ko habayeho kuba bashyira imbaraga zikomeye bakaba bafata uno mujyi n'ubundi tuno duce twafashwe na AFC n'ubundi turi muri neza muri Warikare ntabwo aba basirikare baba bari muri biriya baba baje muri ibi bice hari ikintu bari kuba bari gukora mu bindi bice urabona yuko habayeho n'ubundi kwisuganya kwa AFC urumva kandi kwisuganya kwa AFC ndetse no gukora deployment urumva mu bice nka biriya bamaze kugira bari bamaze gufata zikopara abacunga umutekano bitarebye paratuye urumva nyine habayeho nyine mu buryo bwo kubaca intege ndetse no kubereka ko bahari. Yego Safari, reka dusoreze ngacu gushimire cyane. Yego nawe reka tubashimire.